Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? 28 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Адаттагыдай эле бир сутка ичинде 23 бейтаптуу ооруканадан чыгардык. Бишкек шаарынан 9, Ош шаарынан 1, Нарын областынан 12, Жалал Абад областынан 1 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары отрицательный деп кетти. Ошентип бүгүнкү күнү жалпы 1066 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Мына бүгүнкү күндө лабораториялык тастыктоо иштери кеңири жүрүп аткан кези 5 февралдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 105.855 анализ жасалып, мына жыйынтыктарын берип, өткөн 24 сааттын ичинде, өткөн сутканын ичинде 2338 адам лабораториялык тесттен өттү. Ошол лабораториялык тест жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен 74 тастыкталган COVID-19 инфекциясын жугузуп алган учуру катталып жатат. Бишкек шаарында 11 учур, Ош шаарында 35 учур катталып атат, Ош областында 4, Чүй областында 1 учур, Нарын областында 13 учур. Россия Федерациясынан келген курсанттар арасынан дагы 10 учур катталып, лабораториялык жол менен ошо жугузуп алгандардыгы табылып жатат. Бүгүн 28 майга карата Кыргызстанда дагы 74 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйынында саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында жаңы бейтаптар Бишкек, Ош шаарларында, Ош, Нарын жана Чүй облустарында катталды. Муну менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 1594 адамга жетти. Акыркы суткада 23 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 11 адам, плюс Санкт-Петербургтан келген 10 адам, Ош облусунда 4 адам, Ош шаарында 35 адам, Нарын облусунда 13 адам, Чүй облусунда 1 адам. Бул акпарат келди. Бир сутка ичинде ооруканадан чыгарылгандардын саны 23 бейтап. Бишкек шаары 9, Ош шаары 1, Нарын облусу 12, Жалал Абад облусу 1. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпы 1066 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 27 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары 5, Ош шаарында 15, Нарын облусунда 7, ал эми стационарлардан 4 медкызматкер сакайып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 326 учур катталды. Алардын ичинен 247 медкызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Кыргызстанда жалпысынан ошентип бүгүн 1594 учурга барды. Анын ичинде Жалал Абад областында 162, Ош областында 217, Ош шаарында 177, Чүй областында 118, Бишкек шаары 397, Баткен областында 28, Нарын областында 310, Ысык-Көл областында 14 боюнча туруп атат. Жана Солилецктен, Оренбургтан келгендердин арасында 119 менен турду. Россия Федерациясынан келген биздин курсанттардын арасынан мына бүгүнкү күнү 52 учурга жетип турат. Бүгүнкү күндө ошо биздин бейтапканаларда 512 бейтап бар. 12си оор абалда туруп атат. 6сы жандандыруу бөлүмдөрүндө кармалып атат. Орточо оор абалдыкта 88 туруп атат. Канааттандырарлык каалыгында 412 каза болгондор 16 боюнча туруп жатат. 7184 адам бүгүн байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү күнү ошо үй карантиндеринде кармалып, бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлдүн астында турат. Обсервацияларда жаткан адамдардын жалпы саны бүгүнкү күнү 2648 түзүп жатат. Бүгүнкү күндө 69% пациенттер чыгып кетти деп атабыз. 1% каза болуп калды.
бүгүнкү күнү 30%-дан ашыгыраагы дарыланууда туруп атат. Жаш боюнча структураны ала келели, 6 жашка чейинкиси 6% түзүп атат, 7 жаштан 17 жашка чейинкиси 11%, 18 жаштан 29 жашка чейинкилер 27% түздү, 30дан 64 жашка чейинки бейтаптар 51% түзүп атат. Ошол эле учурда 65 жаштан өйдөрөөк төрү 5% бүгүн түздү. Ошондо Бишкек шаарына бүгүнкү күнү 35% жанакындай удельный вес болуп атат. Жалпы бейтаптардын санынан 35% Бишкекте. Ошонун ичинен 492 болуп атат дагы, 38% жанакындай тыштан келип завоз болуп калган. Ош областына 15%, Нарын область 19%, Жалал Абад областына 13%, Ош шаары 9%, Чүй областы 11%, Баткенде 2%, Ыскөл областы 1% түздү. Жалпы бизден табылган, тастыкталган учурлардын ушу областтарга бөлүп караганда ушундай болуп чыкты. Жана биринчи суроо, коронавирус жуктургандардын канчасы Солилецкиден келгендер, канчасы Бузулук районунан келген жана Санкт-Петербургдан келгендери да канча? Ар биринин так санын айтып коесуздарбы деп? Бул маалыматтарды биз берип келатабыз, бирок буну тактоо иретинде Солилецден келген биздин мекендештердин арасынан 101 табылган. Кийин дагы бир нече жолу ошол авиа каттамдар менен келип атышат. Андан тышкары дагы ошо Бузулук шаарына, Оренбург областынан дагы автобус менен келгендер болду. Биздин мекендештер келгени. Булардын арасынан бүгүнкү күндө 8 учуру катталды. Медициналык жанакындай обсервациялык көзөмөл дагы эле улантылып жатат. Булар дагы күндө дагы бир экинчи ирет ПЦР алынып, андан кийин биз баягы үй шартына кетире алабыз, карантинге улантып. Мындан тышкары дагы курсанттардын арасынан деп атабыз. Бул бир эле Санкт-Петербург эмес, бул Россия Федерациясынын бир нече шаарынан келген курсанттар. Булардын арасында дагы обсервациялык иштер, көзөмөл жүргүзүлүп жатат. Булардын арасынан 52 учуру катталып, бүгүнкү күндө ошо лабораториялык тастыктоолор дагы эле улантып, биз медициналык көзөмөлдөн ала элекпиз. Бул улантылып жаткан жумуштар. Рахмат. Сырттан келген мекендештердин ичинен жалпы канча адамдан коронавирус табылды? Сырттан келгендердин арасынан 450 учуру катталды. Бул 30% түзүп атат жалпы табылгандардын санынын ичинен. Рахмат. Мына ушул пандемия убагында эмдөө жүргүзүү кооптуу деп айтып жүрүшөт. Анткени вакцина иммунитетти дагы алсыздандырып жиберет. Мындан улам ошол эмдөө жүргүзүү канчалык учурда зарыл иш? Бул анан вакцинация ошол ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөбү же ар бир адамга милдеттүү түрдө жүргүзүлөбү? Бул дүйнөдө көп өлкөлөрдө практика бар. Эмдөөлөр деген көп учурдардан ошо шарттуу түрдө жүргүзүлө берет. Бүгүнкү күндө дагы ошол Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңеш рекомендациялары бар. Бул эмдөө процессин токтотпош керек. Ошон үчүн бизде жанакындай өзгөчө кооптуу абал алынгандан кийин ошол эмдөө иштеринде кайра жандандырып, мына бүгүнкү күнү кайра калыбына келтирип аткан убактыбыз. Анткени пландуу түрдө жасала турган эмдөөлөр деген убагында жүргүзүш керек. Анткени эгерде биз эмдебей кое турган болсок, ал жерде жана иммунитети жок балдардын саны өсүп, эгерде ошол жерде жанакындай дагы бир
кошул ташыл болуп балдардын инфекциясы кошулуп кетсе, ал жерде толугу менен жанакындай эпидемия вспышкалары, катталары толук мүмкүн. Ошон үчүн биздин саламаттык сактоо министрлигинин позициясы бул жерде так көрсөтүлгөн. Биз шартты карап туруп ошол вакцинацияны толугу менен улантып, жанакындай бекитилген улуттук календардагы көрсөтүлгөн өзүнүн график срокторунун баары бар. Аны бузбастан ошо тийиштүү жанакындай жаштагы балдарга бул эмдөөнү жүргүзө беребиз. Бул жерден жанакындай ал жерде өз улуттук календарда бекитилген, ошого жараша жасалат. Ал по желанию деп сурап атабыз, каалоосу менен болобу же башкасы деп атат. Бирок бул маселеге деген мындай өтө салмактап туруп барыш керек. Анткени коронавирус деп башка инфекцияны, мына кызамык, кызылча деген оорулар бар. Бул дагы өзүнүн ден соолукка бере турган таасирлери да өтө бийик болот. Ошон үчүн жанакы айтып атабыз, пневмококковый вакцина бар балдарга деген, ошол жана сайла турган эмдөө препараттарынын ичинде дагы бар. Бул коронавируска да байланыштуу болсо, ошо пневмококковый инфекциядан дагы сактанып турган, бул жөнүндө дагы биз кеңири айтып жүрүп атабыз. Прививканы жасаш керек. Мен дагы бир жолу чакырып кетер элем. Бул эмдөөлөрдөн качпашыбыз керек. Убагында балдарыбызды убагында эмдетип, буларга жанакындай иммунитетин тийиштүү жанакындай ооруларга каршы түзүп алышыбыз керек. Биздин балдар биз сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн прививкага однозначно жасалат. Рахмат. Жана кийинки суроо, кызматкерлери коронавирус жуктуруп алган уюм мекемелердин тизмесин көрсөтө аласыздарбы? Бул маалыматтар биздики, бул кызмат териштирүүлөр да кызматтык түрдө. Бул биздин саламаттык сактоо системасына керектүү изилдөөлөр. Анын баарын деген тиги чыгып эле коомчулукка баарын деген айта берген да маселе. Анткени бул жерде жанакы ооруп калган пациенттердин өзүнүн макулдугу менен гана берилиш керек бул маселе. Анан бул жерде деген бүгүнкү күнү мындай маалыматтарды биз мындай бере албайт экенбиз. Анткени бул териштирүүлөрдүн баарынын жыйынтыгы менен биз тийиштүү баягы өзүгө керектүү инструкцияларды, рекомендация баарын, ушунун баарын иштеп чыгып, ошону дагы айттым эле. Ошо биз атайын ошол максатта жасалганбыз. Муну деген алып келип териштирип коомчулукка коюп алып эле ушул жерден пикир алмаша бергенден биз ага деген багытталган эмес. Бул жумуш деген биздин жумушту, биздин ишти алдыга жылдыруу максатында жасалган нерсе болчу. Рахмат. Последние недели почти все случаи были среди контактных или завозные. Расскажите про случаи за последние дни, когда было самообращение, в частности в Бишкеке. Все ли эти случаи были расследованы и определены источники заражения? Да, сегодня система эпиднадзора построена таким образом, чтобы мы не пропустили завозные случаи, потому что проводятся широкие обсервационные меры. В условиях обсерватора лабораторные исследования, анкетирование, уточнение всех адресов и так далее. Есть официальная передача после обсерватора в местные органы самоуправления, местным нашим организациям здравоохранения. А также очень большая работа проводится по поиску лиц, которые были в контакте. То есть очень четко очерчивается контактная группа. Они все берутся под медицинское наблюдение, под домашний карантин, в обсервацию помещается. И это, конечно, оно дает свои результаты, что нет широкого распространения на сегодня среди общей популяции. Есть отдельные случаи, когда идет самообращение, потому что во многих случаях иногда
в некоторых случаях пациенты не могут точно сказать, где они были за последние 2 недели, с кем встречались, и мы не можем иногда факторы риска пути передачи здесь определить, но тем не менее все эти случаи расследуются, расширяется круг поиска контактировавших лиц, и изучаются все причинно-следственные связи, и во всяком случае все попытки найти источник заражения, они не прекращаются, поэтому во всех случаях это обсуждается и на штабах, и вносятся коррективы в систему эпиднадзора. Эта работа продолжается. Спасибо. Можно ли уже сегодня провести обследование на наличие антител COVID в крови и сколько будет стоить анализ? Вы знаете, на сегодня есть наши усилия направлены, чтобы запустить у нас в стране исследования на антитела, то есть для того, чтобы определить количество неиммунных лиц, количество иммунных лиц, то есть определить процент лиц, которые уже были в контакте, возможно, и какое количество людей у нас может противостоять COVID-19. Это достаточно емкие мероприятия, однако сегодня я могу сказать, что Всемирная организация здравоохранения разработала программу, и сегодня идут работы по поставке вот этих иммуноферментных тестов для иммуноферментного анализа. Порядка 4500 тестов мы ожидаем от Всемирной организации здравоохранения. Наши специалисты сегодня составляют программу таких скрининговых исследований среди населения. Есть методики, как это делать. И в то же время мы пытаемся обеспечить поставки и с других каналов, потому что уже есть информация, что разработали эти тесты, начали широко поставляться в страны. И у нас есть пока 2 предложения по поставке ИФА-тестов. Мы их изучаем на сегодня. Идет процесс регистрации в стране, и если мы получим такие возможности, то мы сразу же по поступлению анализаторов и этих ИФА-тестов начнем скрининговые исследования среди населения. Об этом, конечно, мы постараемся быстро оповестить и информировать вас, кто будет охвачен этими скрининговыми исследованиями. Спасибо. Количество детей, заразившихся COVID, перевалило за 200. Сколько из них выписаны и какое у них состояние? Нет ли случаев среди них проявления синдрома Кавасаки? На сегодня выписано из стационара 158 детей из тех 200. И состояние многие случаи были бессимптомные. И сегодня в единичных случаях были признаки заболевания. На сегодня состояние удовлетворительное у большинства из них. И насчет проявления синдрома Кавасаки мы уже где-то, наверное, недели 3 назад об этом информировали, о синдроме Кавасаки. Но на сегодня среди наших врачей нет информации, что проявление синдрома Кавасаки присутствует у нас в стране, потому что достаточно давно известный синдром, и в нашей республике случаев Кавасаки не было зарегистрировано. И за последние 3 месяца, когда мы живем в условиях эпидемии, пандемии коронавирусной инфекции, на сегодня синдром Кавасаки у нас не зарегистрирован. Спасибо. И последний вопрос. Есть ли прогнозы сроков окончания эпидемии в стране? Вы знаете, это постоянный такой вопрос, который беспокоит касательно окончания эпидемии в стране. Мы уже
говорим, что у нас вот такая управляемая вялотекущая эпидемия наблюдается, и на сегодня очень сложно прогнозировать, потому что ситуация меняется, и прибавляются факторы, которые влияют на течение эпидпроцесса. Вы видите, что увеличивается количество завозных случаев, потому что мы стараемся вернуть наших соотечественников, которые оказались за границей и изъявляют желание вернуться обратно на родину. В очень многих странах наблюдается эпиднеблагополучие, и вот возможность завоза тоже остается, и чтобы предотвратить, мы проводим вот такие большие обширные мероприятия. Кроме того, контактные случаи у нас опять-таки количество в некотором роде держится на таких вот достаточно чувствительных показателях, поэтому работа вот такая интенсивно продолжается, но думаю, что как только будет близок конец, то это будет очень заметно, поэтому мы об этом будем говорить. Сейчас пока строить прогнозы на ближайшее будущее не хочу, и нет такой сегодня возможности точно угадать. Мы на сегодня максимальное число уже перевалили, но ежедневно вот такая регистрация, она идет, и мы с каждым случаем будем работать и постараемся предотвращать дальнейшее распространение этой коронавирусной инфекции. Так что давайте немножко подождем с этим прогнозированием на буквально некоторое время, но к этому вопросу мы вернемся. Наши ученые над этим работают. Во всяком случае, за этот процесс зависит от многих факторов. И я думаю, что глубокое изучение этих факторов позволит нам корректировать свои противоэпидемические действия по стране. Вот это вот вопросы. И на сегодня я хотел бы еще заострить внимание наших телезрителей на одном таком вопросе. Очень часто стали задавать вопрос касательно второй волны коронавирусной инфекции. Когда она будет, когда ее ждать и так далее. Я хотел бы немножко ее перенаправить, в другое русло. Вторая волна, во всяком случае, у вас есть эта информация, что очень многие страны этим озабочены, очень много ученых высказывают о том, что это возможно. А у нас бы, я бы поставил вопрос, как мы можем подготовиться и что мы должны делать, чтобы снизить накал страстей, снизить последствия от той второй волны. Еще раз хочу подчеркнуть, напомнить, что осенью, зимой у нас есть сезон гриппа. Вот, и мы в этом направлении работаем, постараемся в этом году поставить в страну противогриппозную вакцину в сроки, организовать противогриппозные прививки. Вот, и хотел бы в этом плане вас настроить, что поддержите эту программу вакцинации против гриппа, потому что осложнения от гриппа тоже такие же, как и от COVID-19, поражаются органы дыхания. И если на вторую волну еще мы противогриппозное осложнение, то это будет очень большая нагрузка на органы дыхания и на состояние здоровья. Поэтому к осени нам надо быть более закаленными. Детей закалить надо, использовать летнее время для того, чтобы они чаще бывали на свежем воздухе, чуть больше загорели, бегали, занимались оздоровительными этими действиями. И поэтому просил бы уделить еще внимание своему здоровью, провести
диспансерные какие-то осмотры, понаблюдать за своим здоровьем, а то особенно те, кому уже старше 50 лет, есть хронические у нас заболевания, надо принять меры для того, чтобы это перевести на состояние ремиссии, пролечить свои болезни и так вот с более укрепленным здоровьем перейти на осенне-зимний период. Я думаю, что Министерство здравоохранения, наше правительство примет все меры для того, чтобы все-таки снизить намного риск осложнений, риск массового распространения. Таким же образом, как вот сейчас мы в накале работаем, так и осенью тоже эта работа продолжится. Я думаю, что мы достойно будем себя вести, и у нас будет такое вот благополучие достигнуто. Вот что я хотел на сегодня сказать и донести до вас эту информацию. Спасибо за внимание.